Yo atiefo enansoso odifo mosomfo emanyina president Prophet Eric Akwasiantwi enanso masabe pie Attention TV so na nanso eye daano no me no kasae enanso michia obi bia michia me mampene na akufu ado ma minchia me papa Alan Cash oba be Fragbella no wasambe president amagana Papa Alan Cash michiao. Afe mami chia me ex-president John Dramani Mahama Papa michiao. Bema kukudufo. Unchi nsomansa waham. Onyame chirao. Afe mami chia Papa Prophet Odifo Ameyao. Church of Pentecost. Na mami chia Papa CAC Abuni Sela Prophet. Onyame chirao. Mami chia Papa Prophet Jonah Jehu Apia Akabwa de Ted. Papa michiao. Na bichia Christopher nyina sabre Christopher manya inchira kesia efiri odifo ho nyame de adom ya me de bema mo afei bichia obi bia chia Christopher nyina enanso ye da fofora masaba mafiefiem na me a wo hwemi mi di Prophet Eric Akwasiantwi sabre mababa tena edin trom Ameka edi trom dia na me ba kire nature na me be kire nature tumi a ewo na me be kire nature emfaso a ewo so edi me ba cho se o pese wunya link we bi na wutie nsam ni nti Attention TV aba mama ye be spy mo na ma hunsunsum nepa na enye de bia na obechinchi se ukopa anu aduru me ba cho tie na tie ne ye Attention TV yabama on my Ghana ye be inspired. Me amene ukasa me da safo ye Gospel Revelation Ministry no. Dodo na nim se odifo Akwasiantwi no from me mayor. Na me ti sunsum nsem asa me ti haban so ase. Na me kire sunsum nsam. E ba to tie me. Ana no na me ne ukasa fa prai ho abe. Na ye wie na me toa so. Me pa to abai ebi na metiase ebi na mebe an wotem se ha ye edin turom ba bia nyame a hye ne pa me pa cho hwade abai bia na wo ye police ni wo ye soldier ni wo ye immigration officer wo kwa adwuma na yare abon no wabafie wo kwa na wa yare no wabafie me pa cho ko hospital wa no nuro sa wabre eye me say dey eye me pese na me kire nyama mienu baako mienu miensa bi na de bon ho ban won say anointing won yikita me we olive oil Borges oil we Borges oil outimi di egu aduane sudi utimi di bi esra ma ho ye fe me ba cho we Borges oil we won say abe be ba hwe ena o mechi abe be ba ade yellow wan bi pie ena ebe ya abe no se ukwa adwuma na wo yare no ba fie na wo pese wonya sunsumu bambo abekita obi try wa ebe back to the sender e ba cho fasade na abie ti se abayelo wan anya na awuo na yasi no me pa cho fresh one no abie wo ne dadaka mu no me pa cho titibi na sisi so o sisi so ya fafra Borges oil me pa cho fa garlic ba ko patum fasi ho ade che so a me pa cho sha asesra oni padua no wo sra oni padua na for nanso a me pa cho wo de ma obi mo no humusu ntrae so no so akwaji agira pa akwaji tumi wakwaji hwan me pa cho ba kam ti sabo akraman enti wo ba na we kristoni a me pa cho tie ba kwa asore sa na obi atimi de wo achewo no de stroke ayo me pa cho abeya wo sra obi a stroke achewo me pa cho free of charge abe nature wo tumi anyankopon de adom ya wo de say abe de wo de ye nkwan na onya nsafo mu na anom a na me pa cho wie na asanya adwengu wo mu a na wa wie me pa cho na mpra ye yi pra me pa cho abe ye mfaso de kese otumfo nyankopon posoro ba asase no wo de adua asase su se nature ni tumi nti ye nkyerɛkyerɛ na kwan me pa cho abe na me kana sam no me pa cho aduane no so tumi adie nie ofia na bia anadwo bia te se honhom mi nanti wom mfo wani hu no me pa cho abena nkase ye de nkwan no the four corner of the house for a 9999 gu corner na fa nsia be gu fie no fimfin
me pacho insiana de egu fie no finfin me pacho fa bidie to so me pacho adenchi sa honhom na oyɛ sa de no so ye nipa oba wo na oba to from flat I want to mean sorry me pacho tie me ye se honhom bi sina nante fie no ma me pacho want me wura mu bi what the so spiritual protection they ato and how un kotweska so called consultation un kotweska mo bia ti ori fo akwesi mp me se subscribe channel no attention tv subscribe o subscribe anyama passe e na obenya me pacho tie me abena yesa huna hwade e won se ahemfo be pie na ahemfo be ya na ya fa abe no saade na me ka no na duane na e be ba pa yelo no na de agu ya awam hwade e na de nunum agu so me pacho ohene ba na di nanim na de hye kakra ka ho na ye hye me pacho wo ukite tumi sadai wo sa ahemfo no bibia o ma sei abere saade no ene banche haba na hyem utu da dura nyi no wo suma bibia nko hene no na sa na tiapakam no ko no ba me pacho yewe ya onzo hu adwiri wo me de chekwa me de makwa ni hia ne se wo be subscribe channel no afro di fo akwese mpisa papa sunsum adwa me na me di sunsum dwa e ma osoma me metima koto ade de abrewo me nwamanum me kire wo free me kire wo a good hearted me pacho tie mi o yes akwa abena so abena hu ni sa me pacho hwade o se na me de me da obi ni me abeda me da na obi bu me da na obi yemi se me pacho tie edua na efre na abrofo kate me pacho ubetima mafia abaifo a until say baifo mu ade otifie ye mafia de abena mafia no wo mu ade anka be ye de anka broni nya bi ode ya de papa ye de Ghana fo ye nya bi de jimi inti mafia baifo timfia wo jimi mafia no o pese mafia no wo de hu no ha wadwen wo bo bra no agimu percentage wo to ade no na agimu percentage kai abaifo bi won ni so ade o mo percentage pa be ye me pa toto wase na kope abrofo katie ahaban ne atie gu fom no fa ba ko 7 na bra ba ni nchen wo ba hwe ne nsa na yesi no hwe yi prai ni free mu wo yi prai ni free penade agu abrofo katie ba na de asidua na se me pa cho hwe ade for 10 pesos to ase na ka chense o soma no onipa bi ote wa wo ye adwuma ogim percentage a wani nye e ba cho be na anajo wo ye na anajo ni wi ampa cho hwade ana petututu egu nipa ne keteso so betima so de fi keteso pa ade agese ye bona bommo tiao me se so betima so de fi keteso de agese ye bona bommo na ya wuchi we so na wo subscribe na wo share na wo like page no na wo cancer mpa because you hear dey chew what anointing wo yira ta once be for no da so on sura anointing wo yire no ne abetime de amafia ne ye dey cha what I say me mo wahu si e bo bede ye fere bibi be obi ni bonyo bede ye ni bo sumina so me pa cha wo ye mistake nye bede na ye ni sumina so abena wa bo bede wi no wo de abedu fie no abena ye de achimja wo de achimja abedu fie no me pa cha wo sene ahapa no fa san wo fie 7 days as wa yi ye ji wo sika anya adwuma pio me pa cha hwade manu ebesimi nkasa bebre because asam ye da ne ewa utia ohonto nemo asam ne tia na wo hwehwa me pacho obi saw your friend say or your court man me pacho who is the court me kira jojo na no obi ti oburo no so no ji unsam sika me pacho cool him down me your friend say cool him down emefi na ye dia wa ba na wie na ye jagu hoda wo de o mu no hwe wani nso ade uko no bia ye nkwan na wano dwodwodwodwo bo se enkra afiri nwiram no abekoto saade no because of empowerment spiritually Ghana for yem fa nature nya hwe ene eti Ghana ne ye bre me pa cho hwe emefie no eno ene prekese eni nunum wo de soja na fagum obi oyo okoto bro no so pa cho wa hwe beje fi na ma wo okotena bonten na wo wa ye master wo bro no so wa ye champion wo bro no so what I say ekwan emu ohu aya si hade ahom won nenam ho eko eba no me kire wade ye de praye ya anadwo da suom
yesi bro no so ehu obi ntimi mpie obi nyese ahom ba ha me pa cho fa pra fama nadwo o pra wi na wa ne sa asesa na sa fa pra ne to so wa sengura ne so na ka che nyame nkonkro se tumi bi nante fie ho anadwo ama fie wura bi wo kotere ma hwade ne nkwa hyesem na gimi 70 wo ya adwuma na ogi percentage o hyedem na ogi percentage fa sa de ne ma fie wura no anadwo de pra wo pra ne wa sengura no na de gu sengura so na de atu ugeta no wo de fie wura no so na ni na ate wo mu hwe na nanu so hwe na o kire mi on sa me fa sika what you say umpe na apede attention tv pe na de be ma subscribe odi fo awon wo hwe mi me ya so de benada me tena se ya wada ko sia da ya anointing service so eja bom sunsum ya adwuma ebenada de sunsum sam de aya na aginsem wo anche me kura na aginsem e ba jo wiade ye wa wo ba odwun so keteso ko da na adwunsa na abra de ye kwadwofo abra ye kwadwofo abra nye kwadwofo juso krobo ye to hunhun juso krobo ye to hunhun message juso krobo ye den ye to hunhun se obane jun say how when your doctor sem me say ye den enye doctor sem odi for question to me catch me say enye doctor sem tie me listen to me me try what the last one me nkasa bi me pese ohun ni nyankopon pese oyew ma me ko commercial break na memra me ba na me fa jun so krobo de ne fa ma na nya bi fa bo ntama no na nya me nhira yo makumasa kwaba tie me wanza wo hwe ne wusi na difo yi wo firi hifa we nipa me ya boso nsia 6 months 2 weeks me nya 9 months nya me na sheda ya me sa woni meduma me beye because me ya 9 months aka ba fo no betima tworo pepa amitimi nto mu hu na maba me pa cho oba na oju so keteso ni abena ye die no ene abadua yi me pa cho o fa sekan ya ne ye nu e wo fam pe no na wa twere wari ase na wa twere o twere obenya ti se foam ebe ti se foam me pa cho fa ba mi ense guso ne peja kwada ne keta woda so obetimi junso ade kwa wari o mi hu hwa mi wa junso nso mi kan wa kase bi agro na medi o junso keteso o junso keteso wa wari o junso tu ahwana hu ye o junso sa na okunu wa ye confused e ba jo mema wari ni junso me be bo ma na twa e ba jo tie mi sa de na wa twere fi abe na se no wunu aba na se kakraka no wo de twere wo twere sa na de abe papa na guso na the 10 pesos account fashion ni pilasi ana ba bia ni sisi be no fashion ketene nchen mecha me pa choma ne wo sa for 7 days oyere no nyu so bio panitoto no nyu so bio onyame aye na djuma wie ede biam na ope frodi for akwese ntwo live we so 0543 41 9160 safra mo last number no so my next number is 0553 40 1462. My missing number is 0553 40 1462. Some from the next line so 0553 41 91 60. No nyame be chirawo. Onyame amma na oche ye nkwa. Dasa ne hwemachi. Abene ye wie yo. Na mo meba be cheche banchi aha ban so. Na ebetimi dia aboawo. Ewa abrabom na waye nsiraba na mensuma ye nsiraba no nyame adwuma no aye kese o hwe ma kira kwan me wablekum agape me pacho famna ma no o ba ne be ma direction o ba so fio ne ye no nyina atenase enkasa wo ba edifo kura me be so sika dia bra me pacho me cancel me nyisika bra no ne me mehia ne nje osunsum nyama e bia bibi ho ama moso wo ba me a wo benya na nyame ya adom a ye be koso a cheche be ba banchi fo no ame ba banchi fo so ma ba be cheche ama kire nyama bia banchi ahemfu yusu di ye na nipa bi yusu di ye ne abefo so tena so kwa didie ne ma kire wo wo pesa wo che befo man oka wie mu a na ma kire wo onyame nhira wo no nya wo kese ye no nche wo ne onyam be da se